Sura moto kugende Rwanda na Kongo na Bujumbura twagezeyo tuhatera umupira bikwiye koko murabizi bahizi neze turi ntwari koko twananiye abahandi turabahizi bibufundu. Le fait que je quitte plutôt l'équipe nationale, j'étais en pleine forme, donc m'a pas permis encore d'avoir la chance de pouvoir gagner une Coupe d'Afrique. Kuba naravuye kare mu ikipe y'igihugu nari imeze neza ngifite n'amahirwe yo kuba natwara igikombe cya Afurika byari bibabaje, ariko nawe urabizi mva mu ikipe y'igihugu nta bintu byinshi nigeze ntangaza kuko nkunda igihugu cyanjye. Ngiye nabazwaga n'abantu babaga bashaka kuvangavanga ibintu, twe twashakaga gukina umupira hari abandi bashaka kutuvuyanga, bari bifitiye gahunda zabo za politiki. Birababaje gutwara abantu mu nkambi ukajya babyutsa saa 12 za mu gitondo ngo bajye kuzamura ibendera nkaho tutarize, nka buriya babonaga tutagiye mu kibuga gushaka intsinzi. Biriya se ni igihano. Ikindi mugomba kumenya ntabwo twaye dukeneye ari amasomo yabo, ababyeyi bacu nta nubwo bari baza aho turi. Iki nicyo cyambabaje. Nos parents ne savaient pas où on était. C'est ça qui m'a fait mal. Niba uri umukunzi w'amateka ndizera ko bizi uko Gavrilo Principe wabaga mu mutwe w'abarwanashyaka b'abanyaserbia uzwi nka Main Noir washakaga guhuriza hamwe Serbia n'ibindi bihugu by'abaslave bikivana mu nguyi ya Autriche Hongrie yaje gukora ku mbarutso yatangije amakimbirane akirangwa ku isi n'amagingaya. Wumvise kandi by'agace ka Balka intambara yatangiriyemo, agace kavuzwemo imvururu kurusha kandi ku isi, harimo na jenoside yakorewe aho imiterere y'abahatuye ari abagabo bashyitse badatinya ikintu icyo ari cyo cyose ndetse ngo n'abanyamahani. Wanumvise kandi by'intambara ya mbere y'isi yarwanywe na miliyoni 65 z'abasirikare, ikifashishwamo imbwa n'inuma mu butasi, igakoreshwamo indege ku nshuro ya mbere. Intambara 90% bya miliyoni hafi 8 z'abasirikare b'abanya-Autriche bayitangije baje kwitaba Imana. Intambara yahereye i Burayi igafata Aziya, perezida wa Amerika akayinjiramo nyuma yo gushimbwa ko atayitabiriye, maze Afurika nziza ikayijyanwamo itazi wapfuye, ndetse ikaza gukurikirwa n'intambara ya kabiri y'isi yarwanya umugabo igasiga indi, ikigisha benshi kuzambura inkota barabitinyaga, igakoreshwamo intwaro karabutaka zitari zongera gukoreshwa ahandi na magingaya, aho yateje ubwoba mu bagabo bamwe amazi agasohoka mu myambaro biba hake, mu gihe abandi kuyibara batitera kubera ibyo bayibonyemo, kubera ibyayikorewemo, kubera ibyazanye nayo. Icyo tumvise wenda ni iby'intambara ya gatatu y'isi yari hafi gushozwa mu mpeshyi ya 2018 mu gihugu cy'Abasoviete cyari kigiye kwakira igikombe cy'isi, ubusanzwe kiba ari ibyishimo mu bindi. While it would be wrong to prejudge the investigation, I can reassure the House that should evidence emerge that nubwo atari byo kwanzura mbere y'iperereza, gusa nahamiriza inteko ko nituramuka dusanze Abarusiya babifitemo uruhare, leta yacu izahita igira icyo ikora ako kanya. Ndanatekereza ku gikombe cy'isi mu mpeshyi, ndumva byaba bigoye ko Ubwongereza bwahagararirwa mu buryo busanzwe. Imagine that UK representation at that event could go ahead in the normal way. Tariki ya 4 Werurwe 2018, Sergei Skripal n'umukobwa we Yulia basanzwe bataye ubwenge bari ahantu hafi y'isoko mu gace ka Salisbury mu majyepfo ya Londres. Aba bahise bihutanwa kwa muganga maze basanga baruzwe kandi byakozwe n'inzobere z'abicanyi boherezwa n'ibihugu. Ubuzima bwabo kuri ubwo bwari mu kaga. Sergei Viktorovich Skripal yahoze ari umutasi w'Umurusiya, gusa kuva mu myaka y'1990 kugeza mu ntangiriro za 2000 yatangiye gukorera MI6 y'Abongereza. Mu mwaka wa 2004 yaje kuvumurwa, arafatwa, arafungwa, ahamwa n'icyaha cy'akagambane ko ku rwego rwo hejuru. Uyu ariko muri 2010 yaje kurekurwa, aho we n'abandi batasi batatu b'Abarusiya bari bafunze baje kuguranwa abandi batasi 10 b'Abarusiya bari bafatiwe muri Amerika. Sergei we akaba yarahisaza gutura mu Bwongereza kuva ubwo, aho yakomeje kujya atanga amakuru ku biro by'ubutasi by'Abongereza MI6. Uyu rero nyuma yo gushaka kwivuganwa, iperereza ry'ibanze rikaba ryarerekanye ko byakozwe n'abatasi b'Abarusiya, ikintu cyababaje kikanarakaza Abongereza, aho ibyavuyemo habuze gato ngo bikomemo nk'uko igikombe cy'isi cya 2018 mu gihe na n'ubu umuyobozi w'ikipe ya Chelsea Roman Abramovich byaje kurangira bimuciye ku kibuga. Hari ibintu bitandukanye dutekereza gukora ku bw'ibyo, kudakina igikombe cy'isi ni kimwe mu byo dutekereza gukora. Taken in relation to this matter. Thank you very much.
Amateka agaragaza ko kuva hambere politike n'imikino byakunze gufatana agatoki ku kandi. Duhereye nk'ahani iwacu ko mu Rwanda ubwo yari amaze umwaka ku butegetsi hari mu mwaka wa 1912 Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere yatangije imikino Olympique mu Rwanda ibera ku ngoro y'umwami yari Gasabo. Kuri ubwo imikino yakinwe icyo gihe yari gusiganwa ku maguru, gusimbuka urukiramende, gusimbuka umurambararo, gutera umuhunda, kubuguza hamwe no guhiga. Abatumirwa icyo gihe yari umwami n'umugabekazi, abatware n'abayobozi b'imitwe y'ingabo. Mu bandi batumiwe n'abahagarariye ibihugu by'abaturanyi by'Ubunyoro, Ndorwa, Gisaka, Ubugesera n'u Burundi. Abitabiriye iyi mikino bagombaga kugaragara ibwami nyuma yo gutoranywa mu mitwe yabo y'ingabo. Iminsi 40 mbere y'iyi mikino abahagarariye umwami Mibambwe Sekarongoro Mutabazi babanzaga kujya mu bihugu by'abaturanyi bakumvikana ko nta ntambara yemewe nabo mu minsi 40 yose. Aha kandi ibihugu 7 byabaga bicikije u Rwanda byemeranyaga kuzifatanya nihagira ikindi gihugu gishatse kurutera kivuye hanze. Abatumirwa bahageraga iminsi 7 mbere y'uko imikino ikinwa, mu gihe cyo twakwita ijoro Olympique ryakorwagamo imihango itandukanye irimo kwereza imikino bayiraguriza, kwiyereka babyina, banavuga imivugo ndetse n'igicaniro. Ku ntango abakinnyi 112 nibo bahatanye, abatsindaga bambikwaga amakamba akozwe mu mababa y'umusambi nk'ikirango cy'abanyiginya bari ku ngoma. Uwatsindaga kandi ntabwo yasubiraga ku rugerero ukundi, ndetse yanatahanaga umukombi w'inka. Aho hari hambere nyine herekana uburyo politiki itatanaga n'imikino. Gusa uko imyaka yagendaga ijya mbere niko indi mikino yagendaga igera mu Rwanda, kugira ubwo umwami Rudahigwa atangije ikipe y'umupira w'amaguru yaje kwita Amaregure. Umwami warozweho gukunda ruhago bitavugwa, nk'uko nyakwigendera Maboneza Frederic yaje kubitangaza mbere yo gutabaruka. Bari dufite igikombe duhura n'ingabo nziza zabaye abambere wabo hari Kabgayi, duhurira i Kigali, dutera umupira tubatsinda ibitego 3-0 tuzana igikombe. Ubwo umwami Rudahigwa ntabwo yarahari, yari mu Burayi. Atashye abazi uko byagenze, baramubwira ngo Amagaju aratsinze, ati nzabahamagara ndebe uko batewe umupira, kuko yakundaga ingabo nziza cyane. Turana baduhamagara i Nyanza duhuriraho dutera umupira, ariko tucyagera ingabo nziza zaragiye zikoma mu mashyi ziririmbira umwami ngo ibyo wumvise uri Burayi ko Amagaju yadutsinze. Ati ni ibinyoma, ati by'ukuri ugiye kureba n'uyu munsi, uyu munsi turabatsinda. Mbwira kapitene, hari umugabo witwa Zakaria Nkundukozera twari twaramutoyeho mu kapitene. Ndamubwira nti se shane ubwo kumvise ko bavuga ngo ibyo wumvise ari Burayi ko ari ibinyoma, wowe urambwira iki mwami? Ndigenda kumwe mu mashyi umubwira uti ibyo wumvise uri Burayi ko twatsinze ingabo nziza, n'ubu nibyo ugiye kureba wigarukire. Nuko noneho duhurira aho ngaho turatangira gutera umupira. Ntibatinze mu minota 5 bagiteramo, ingabo nziza bagiteramo, barishima cyane, bashyize hagati barongera barawutwambura bagiteramo. Minota 10 bari bagize 2. Mamagara Amagaju aho twari duhagaze nti Amagaju ntibongere, koko ntabwo bongeye. Twashyize umupira hagati tukuraho tugiteramo mu izamu, barawugarura turawubambura tugiteramo. Ubwo igihe cyo guhindura cyari kigiye kugera, hanyuma duhindura ari 2-2. Tugarutse tubateramo ibitego 5 bisanga 2 muri mita ya mbere biba 7. Tubatsinze ibitego 7-2. Uko Rudahigwa aravuga ati n'ibya mbere baba batsinze 3, n'ibyo 7 biba 10. Nimutahe wa Kabgayi. Baragenda natwe tugaruka mu bufundu bwacu turirimba Amagaju n'ibihugu. Twavuga kati Amagaju yateranye n'ibihugu n'amenyo z'amwaje mwese, umutware Misheri warwanashyaka araberewe mbamuruga. Amagaju twese uko twabirutse no gushyira ubufundi imbere, tubatwaye intego itazagaruka, Rutare Maramba muruga.
batisi zura moto kugende Rwanda na Kongo na Bujumbura twagezeyo tuhatera umupira bikwiye koko murabizi bahizi meze turi intwari koko twananiye abahandi turabahizi bibufundu ubufundu bwacu n'umutware wacu arakagira uwamuremye. Tukiri mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ubuyobozi bw'igihugu biciye mu mupira w'amaguru bateguye imikino yo kugarura ubuzima. Iyo mikino yagaragayemo ikipe ya APR FC, Mukura Victory Sport, Rayon Sport na Kiyovu. Aha icyari kigamijwe kwari ukongera guhuza abanyarwanda bagasabana bakagaruka mu buzima busanzwe nyuma y'ibihe bibari baraciyemo. Icyo gikorwa ngo cyaje kugenda neza nk'uko retired Lieutenant General Siza Kayizari yaje kubitangaza, dore ko ari umwe mu bateguye iyo mikino. Football ni yari ikomeyemo cyane kuko yakundwaga na benshi. Burya nicyo cyiza cya football, njya numva abantu bavuga ngo amagara azagera hasumbe asigaye football zaba ntakiriho. Football burya ikundwa na benshi. Intambara irangiye nyakubahwa perezida wa repubulika aravuga ati ariko yakipe iracyabaho, mwashatse mwakongera mukagira mugakina. Bamwe bari barapfuye barajyanywe n'intambara yo guhagarika jenoside, ariko abandi bariho, abandi bari barakomeretse. Icyambere nabanza kuvuga hariho kugarura ubuzima bwa football n'urw'abanyarwanda, kandi football mu Rwanda yarabikoze. Abantu babashije kujya ku kibuga barishima, babashije kwicarana hamwe, byari bikomeye ariko bayicaye hamwe kubera amateka yari yabaye. Icyaje kubaho uretse shampiyona zashyizweho n'igikombe cy'amahoro. Hariyo bajya bavuga ngo igikombe cy'amahoro ngo kuva kera ngo runaka, igikombe cy'amahoro cyahereye nyuma y'intambara. Mbere hari ikindi gikombe sinshaka kukivuga, ariko icy'amahoro ni icya nyuma y'intambara kandi cyari gifite ibyo kivuze. Nyuma y'igikorwa cyo kugarura ubuzima mu banyarwanda biciye mu mupira w'amaguru, hakomeje gutekerezwa ku musanzu w'umupira w'amaguru muri gahunda yo kuzamura imibereho y'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Mu mwaka wa 2010 mu Rwanda haje kuba umukino w'umupira w'amaguru wari watumiwemo abakinnyi b'ibihangange ku mugabane wa Afurika barimo Umunyakameruni Samuel Eto'o hamwe na bagenzi be nka Rigobert Song na Alexandre Song, kimwe n'Umunyacote d'Ivoire Didier Drogba na bagenzi be Yaya Toure na Kolo Toure. Uyu mukino wateguye mu rwego rwo gushyigikira umushinga wa $1 campaign wari ugamije gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Amafaranga yavuye muri uwo mukino yakoreshejwe muri iyo gahunda. Icyo gitekerezo cyazamuwe na Minisitiri wa Siporo w'icyo gihe Joseph Habineza, kikaba cyashyikiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nk'uko bisobanurwa na Ambasaderi Joseph Habineza wari uzwi cyane ku kazina ka Joe. Kungaruka ko neganire na Perezida mubwira ariko buriya ntako twazakora ku buryo hari abakinnyi baza bagakora nka match ya Galano ati biganirize ito ubumvi, ariko haza kuba ikibazo no cya logistique. Ukuntu twabona bariya ntago bafata wasi indege gutyo bashakira indege ibazana. Indege twabonye rero ihitigira igira indi gahunda ntiyashobora kujya kubafata. Nyakubahwa atireka ati tuzapanga ikintu gihe neza. Numva ibintu kuko ndamubwira nti mwambabarira ngiye nkashakisha indi ndege. Ati wano bishobora bikore. Bose babyumvikana bazinduka kare bajya ku kibuga, donc bari Abidjan kuvuga Samuel, Yaya, Kolo na Nuza na Drogba. Bageze ku kibuga cy'indege babura pilote. Telefone pilote ati ndagiye kugura ama sandwich kugira ngo nze kuba mu ndege nyine. Finalement barambwira ngo barahagurutse. Ubwo ariko hano i Kigali nyine abanyamakuru mumereye nabi. Ikindi kiwani babeshya abanyarwanda ibiki ndabwa match abato. Baje saa 9 ba stade yari yuzuye. Noneho ngenze ku indege iri mu nzira noneho ababyemba amaradiyo yose nta kintu kuvuga. Noneho indege iri hafi yo kwatarisa. Afana nabwiye umuntu muri aeroport ko muri tour de contrôle. Iyo ndege n'abantu kuri inje mu kirere cy'u Rwanda umbwiri. Abivuze mitamva nyine kuri stade ndi kuri stade. Uzi ko na president yaje match abakinnyi batari bahagera. Yari ahari kundi umupira cyane. Baduhaye imodoka zo kujya kubazana. Nifite imodoka buri mukinnyi yari muhaye imodoka jeep kugira ngo tubazane. Bari bameze neza cyane. So
njya kuri aeroport none urareba ya makamera yo kuri stade abantu z'abatekinisiye bari bayapanze ku kibuga cy'indege ku buryo indege yarateresheje Yesu nabyumva sinanze ko barimo kutureba bari bazuminze so ninjiye mu ndege nsokanye nabayito n'abadrugo batimo gusa numva stade avugije induru yoga bibaye kumbi barimo kubireba direct araza match bakinye iminota nta nubwo bakinye match yose iyo iminota nka 40 ari match nziza abantu bishimye turenge bu stade yuzuye kuwa mbere tekeza umugoroba nyine tworganiza reception yabo abayobozi bose b'igihugu bose bari bahari muri Serena. Mu bindi bihugu hari aho umupira w'amaguru wifashishwa na leta mu gukemura ibibazo by'abaturage ariko ugasanga rimwe na rimwe wifashishwa mu kugerageza kubarangaza gusa nk'aho bashaka kubibagiza ibibazo bibugarije. Ahandi naho usanga umupira w'amaguru wifashishwa n'abayobozi mu rwego rwo kwigaragaza mu isura nziza biciye mu musaruro mwiza w'ikipe bashyigikiye. Umusaruro ubuze bagafata ibyemezo bitunguranye bituma bamwe bafata nk'abantu barangwa no guhubuka. Gusa ni na henshi usanga umupira w'amaguru unifashishwa mu gutanga imvamutima z'abafana ku bijyanye na politiki baba bashyigikiye. Mu gihugu cya Cote d'Ivoire, ikipe ya Africa Sport d'Abidjan yaje kwegukana igikombe cya Afrika gihuza amakipe yatsindiye ibikombe iwabo, Cup Winners Cup, mu mukino wo kwishyura wabereye Abidjan hari mu mwaka wa 1992. Icyo gihe igihugu cya Cote d'Ivoire cyari kimaze igihe kinini mu ntambara n'imvururu zishingiye ku moko, bikagira ingaruka mu buzima bw'igihugu mu rwego rwa politiki n'umutekano muri rusange. Ibyo byatumye ubuyobozi bw'igihugu bukora iyo bwabaga kugira ngo ikipe ya Africa Sport d'Abidjan yegukane icyo gikombe, dore ko yari ifite abakunzi benshi muri icyo gihugu. Ngo byabatwaye amafaranga menshi kugira ngo bategure uwo mukino, dore ko havuzwemo na ruswa zagiye zitangwa ku basifuzi hamwe n'abakinnyi. Byaje guhira ubuyobozi bw'igihugu cya Cote d'Ivoire aho ikipe ya Africa Sport d'Abidjan yaje gutsinda Vitaro mu gihugu cy'u Burundi ibitego 5-1 bahita begukana icyo gikombe. Nk'uko abantu benshi muri Cote d'Ivoire babivuga, iyo ntsinzi yagize uruhare rukomeye mu bwiyunge bw'Abanya-Cote d'Ivoire, dore ko bose bafashe igihe kinini bafatanya kwishimira icyo gikombe, banashimira cyane guverinoma y'igihugu cya Cote d'Ivoire yari yowe na Felix Houphouët-Boigny. Aha hari ku ruhare yagize kugira ngo icyo gikombe gitahe iwabo. Uwo mwaka waje no kuba mwiza, dore ko n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yanatwaye igikombe cya Afrika gihuza amakipe y'ibihugu batsinze Ghana ku mukino wa nyuma. Burya ngo aho yonyihoramo uru rugero rwaje kugenderwaho mu mwaka wa 2000 mu gikombe cya Afrika gihuza amakipe y'ibihugu, aho Cote d'Ivoire yari yugarijwe n'ubukene bukabije mu baturage, aho inzara yanumaga. Ibyo ariko ntabwo byabujije ubuyobozi bw'igihugu bwari bukuriwe na Perezida Robert Gueye gutanga agahimbaza musiki kadasanzwe ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire mbere y'uko bajya mu gikombe cya Afrika. Icyo gihe buri mukinnyi yemerewe agahimbaza musiki ibihumbi 13 by'amayero, ni miliyoni 13 mu gihe cyose baramuka batwaye igikombe. Ubwo bagendaga hafi 2/3 by'ayo mafaranga barayahawe. Kuri ubwo ayo mafaranga yari menshi mu mwaka wa 2000, cyane cyane ku gihugu cya Cote d'Ivoire cyari cyugarijwe n'inzara mu baturage. Ibyo byose ariko Perezida Robert Gueye yabikoraga agamije kwigarurira imitima y'Abanya-Cote d'Ivoire bababazwaga n'uburyo yabayobozaga igitugu gikabije, cyane ko yari azi ko Abanya-Cote d'Ivoire bakunda cyane umupira w'amaguru. Yatekerezaga ko intsinzi y'ikipe y'igihugu yari kwibagiza abaturage be ibibazo byari bibugarije kuko benshi batamwemeraga. Byarangiye ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire isezereye mu matsinda. Nyuma y'uyo musaruro, Robert Gueye waruzweho kuyobora igisirikare ntabwo yabyihanganiye. Ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yari yobowe na Cyril Domalode wakiniraga ikipe ya Inter de Milan yo mu Butaliyani na Ibrahima Bakayoko wakiniraga ikipe ya Olympique de Marseille yo mu Bufaransa. Aba bahise boherezwa mu kigo ngororamuco cyigisha gukunda igihugu cyari mu nkambi ya gisirikare mu gikorwa bise Camp de Redressement. Icyo kigo kikaba cyoherezwa mu mujyi wa Moscow. Aha baje kuhamara iminsi 4 bigishwa gukunda igihugu no kukitangira, cyane ko abo bakinnyi bari batanzweho byinshi nkuko tumaze kubikubwira. Icyo gihe Perezida Robert Gueye yabwiye abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ko nibongera bazahita bamara amezi 18 mu mirimo ya gisirikare. Aha byatumye bamwe mu bakinnyi bakomeye basezera ikipe y'igihugu. Lassina Diabaté wakinaga mu kibuga hagati mu ikipe ya Bordeaux mu Faransa yahise atangaza ko asezeye mu ikipe. Undi wahise asezera ni rutahizamu Ibrahima Bakayoko utarumvaga impamvu ibyo bintu byakozwe. Le fait que je quitte plutôt l'équipe nationale, j'étais en pleine forme, donc m'a pas permis encore d'avoir la chance de pouvoir gagner une coupe d'Afrique. Kuba naravuye kare mu ikipe y'igihugu nari imeze neza, ngifite n'amahirwe yo kuba natwara igikombe cya Afrika, byari bibabaje. Ariko nawe urabizi, mva mu ikipe y'igihugu nta bintu byinshi nigeze ntangaza kuko nkunda igihugu cyanjye.
nge nabazwaga n'abantu babaga bashaka kuvangavanga ibintu. Twe twashaka gukina umupira, hari abandi bashaka kutuvuyanga. Bari bifitiye gahunda zabo za politiki. Birababaje gutwara abantu mu nkambi ukajya babyutsa saa 12 za mu gitondo ngo bajye kuzamura ibendera nkaho tutarize. Nka buriya babonaga tutagiye mu kibuga gushaka intsinzi. Biriya se ni igihano. Ikindi mugomba kumenya, ntabwo twaye dukeneye ari amasomo yabo. Ababyeyi bacu nta nubwo bari bazi aho turi. Iki nicyo cyambabaje. Nos parents ne savaient pas où on était. C'est ça qui m'a fait mal. Robert Gay n'ubundi byarangiye akwiye ku butegetsi muri uwo mwaka wa 2000. Mu mwaka wa 2001 ikipe ya Cote d'Ivoire yaje gukina umukino w'amajonjora y'igikombe cy'isi aho yaje gutsinda ikipe ya Madagascar ibitego 6-0. Umukino ukirangira abakinnyi b'ikipe y'igihugu bahise basuhuza abafana bakoresha indamutso ya gisirikare nko gutera amasaruti kugira ngo berekane ko batigeze bibagirwa isomo bahawe na Perezida Robert Gay nubwo yari yarakuye ku butegetsi. Nyuma y'imyaka 2 yonyine Robert Gay yaje kwicwa we n'umuryango we azira kuba inyuma y'igikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Laurent Gbagbo. Ibyaje kumubaho nawe bizera warabyumviseho. Reka dukomereze muri Afurika y'Epfo aho umupira w'amaguru waje kuba imwe mu ntwaro zikomeye mu kurwanya irondaruhu ryari ryaramunze abaturage bo muri icyo gihugu. Apartheid, ubutumwa bwatangwaga mu marushanwa yose abera muri icyo gihugu bwibandaga ku rugamba rwo gukumira irondaruhu. Gusa mu gihe cya apartheid muri iki gihugu habarizwaga amashyirahamwe y'umupira w'amaguru agiye atandukanye ku moko. Amashyirahamwe y'abirabura yarangwaga n'ubushobozi buke ndetse n'ibikoresho bya ntabyo. Abazungu nibo bitabiraga amarushanwa mpuzamahanga, ikintu cyanatumye FIFA bahagarika. Muri rusange imikino yagize uruhare mu ihagarikwa ry'iyi politike y'ivangura. Ubusanzwe apartheid uretse kuba yarabuzaga abakinnyi b'Abanyafurika y'Epfo batari abazungu kwitabira imikino itandukanye, leta y'iki gihugu ntiyanemereraga andi makipe afite abantu b'ayandi mabara kuza gukina muri Afurika y'Epfo kugira ngo bahure n'ikipe yaho. Ibi byagiye bikurikirwa no guhagarikwa mu marushanwa menshi mpuzamahanga arimo imikino Olympique. Abariko bakomeje kujya bakira amakipe atandukanye y'abazungu ku butaka bwabo. Ibintu byakomeje kugenda gutyo kugeza mu mwaka wa 1966 ubwo imwe mu makipe y'abazungu nayo yavugaga ko itazongera kujya gukina muri Afurika y'Epfo kugeza apartheid irangiye. Iyi ni Australia. Perezida w'ishyamwe ry'umukino wa cricket muri Australia, Sir Don Bradman, yaje kwerekeza muri Afurika y'Epfo kubonana na Minisitiri w'Intebe wariho Vostell. Don Bradman yabaje Vostell impamvu badakoresha abakinnyi b'abirabura mu ikipe yabo, maze uyu mugabo amubwira ko abirabura ari abantu baciriritse batanashobora gukina. Ibi byaje kubabaza uyu munya-Australia wamubaje niba yarigeze kumvaho umuntu witwa Gary Sobers wabaye ikirangirire mu mukino wa cricket nubwo yari umwirabura. Maze Minisitiri w'Intebe wa Afurika y'Epfo ararucara rumira, bituma uyu munya-Australia yurira indege yisubira muri Oceania. Aho ubwo yageragayo yavuze intero rimwe: ntituzongera gukina nabo kugeza bahisemo ikipe itarimo ivangura amoko. Iyi yari inshuro ya mbere ikipe y'abazungu yamaganiye politike ya apartheid. Uku kugenda bahabwa akato ngo byatumye Abanyafurika y'Epfo batangira kwibaza niba koko batari kwima ibyishimo kubera iyi politike bari barazanye. Nyuma y'uko apartheid ishyiriho akadomo, ubuyobozi bw'igihugu cya Afurika y'Epfo bwashyize imbaraga mu gikombe cya Afurika cyabereye muri icyo gihugu mu mwaka wa 1996. Perezida w'icyo gihugu kuri ubwo yari Nelson Mandela, wagiye wibasirwa cyane n'abazungu mu gihe cya apartheid kugeza atumye irindimuka. Uwo mwaka wabaye mwiza mu mateka y'icyo gihugu. Uretse kuba baratwaye igikombe cya Afurika, n'ikipe bakenesheje yari ikipe ivanze abazungu n'abirabura. Mu bakinnyi b'abirabura bibukwa harimo nka Sean Barrett, Kumaro, John Mosha, mu gihe hari n'abakinnyi b'abazungu nka Mark Fish, Neil Trove n'umunyezamu Andre Alenzi. Mbere y'uko irushanwa ritangira, Perezida Nelson Mandela wafatwaga nk'umufana mukuru yari yavuze ko Afurika y'Epfo igiye kwereka amahanga ko ari igihugu cyubakiye ku bumwe bw'abenegihugu nk'igihugu kizira ivangura rishingiye ku ruhu. Byaje kongera mu mwaka wa 2010 ubwo igihugu cya Afurika y'Epfo cyakiraga igikombe cy'isi. Mu kwezi kwa kabiri bizihizaga isabukuru y'irekurwa rya Nelson Mandela ava mu buroko, ari nako imyiteguro yo kwakira igikombe cy'isi yari irimbanyije. Perezida Jacob Zuma yasabye Abanyafurika y'Epfo kwitabira imikino, abibutsa ko nawe ari mu barwanyije politike y'irondaruhu, abasaba gukomeza kurwanya ivangura. Let us also stand behind the national team Bafana Bafana. Mureke tuba inyuma y'ikipe yacu Bafana Bafana. Nge ndi mu bantu bemera ko ikipe yacu izakora ibitangaza. Igikenewe cyane rero kuruta ibindi, muzitabira imikino y'igikombe cy'isi.
bavandimwe, mu gihe twizihizire kurwanya Nelson Mandela, dushyire imbaraga mu bitwunga, turwanye ivangura, twubake ejo hazaza heza dufatanyije nk'abanyafurika y'Epfo, abirabura n'abafite uruhu rwera. Nzarwanya ingoma y'abafite uruhu rwera, nzanarwanya ingoma y'abirabura. I fought against white domination and I fought against black domination. Ubwo imikino y'igikombe cy'isi yari imaze gusozwa, perezida kuri ubwo Jacob Zuma yongeye kuvuga ko abanyafurika y'Epfo beretse isi yose ko ari igihugu kigomba gufatwa nk'intangarugero ku bihugu bishaka gushimangira ubumwe mu bene igihugu. Reka tuve muri Afurika tujye muri Amerika, aho twakirwa n'intambara ya ruhago cyangwa Guerra del Football, izwi kandi nk'intambara y'amasaha y'ijana. Iyi ni intambara yabaye mu mwaka wa 1969, yamaze iminsi 4, iba hagati ya El Salvador na Honduras. Ibi bihugu bibiri byari bisanzwe bifitanye amakimbirane, byaje guhurizwa mu mukino wo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 1970. Nyuma yo gutsindana mu mikino ibiri, baje guhabwa umukino wa kamarampaka waje kubera muri Mexique, ukaza kurangira El Salvador itsinze Honduras ibitego 3-2. Imvururu n'ubugizi bwa nabi bwari bwaranze imikino yabanje byakomeje nyuma y'uwo mukino, ndetse El Salvador ihita ihagarika umubano yari ifitanye na Honduras, ibashinja kubicira abaturage bari batuye muri icyo gihugu. Ntabwo byatinze kandi El Salvador yahise itera iki gihugu tariki ya 14 Nyakanga uwo mwaka. Intambara itangira uko imara iminsi 4, irangizwa n'uko ibindi bihugu bisabye El Salvador kuvana ingabo zayo muri Honduras. Utazibagirana kandi ni umufana w'imyaka 18 w'umukobwa witwa Amelia Bolanos wafanaga El Salvador, waje kwirasa nyuma yo gutsindwa mu mukino wa mbere, akaza no gufatwa nk'intwari, aho imihango yo kumushyingura yitabiriwe na perezida wa Repubulika w'icyo gihugu. Ku mugabane w'Uburayi nitugerayo, turakirwa n'ihangana ridasanzwe hagati y'amakipe, aho henshi hashingirwa ku mahame ya politiki. Mu gihe bizwiho kuva hambere umunyagitugu Franco yakandamizaga Barcelona agashyira imbere Real Madrid, ngo amakipe yo muri iki gihugu n'ubundi agiye afite abafana bafite imyumvire ya politiki itandukanye. Atletico Madrid izwiho gufanwa n'abahezanguni benshi barangwa n'irondaruhu, mu gihe FC Sevilla ifanwa n'abantu bashyira mu gaciro, cyane ko benshi mu bafana bayo ari abantu baciriritse, bitandukanye na Betis Sevilla ifanwa n'abakozi bo muri uyu mujyi. Ku rundi ruhande, mu gihe Barcelona izwiho gufanwa na benshi baharanira impinduka no gushaka ubwigenge bwa Catalunya, Espanyol baba mu mujyi umwe bikunda gufanwa n'abashaka ko Espanye bimwe. Mu Butaliyani, burya ikipe ya Lazio Roma izwiho gukundwa n'abafana b'abahezanguni mu matwara ya gifashiste, aho bazwiho gushyigikira amahame ya Hitler hamwe na Benito Mussolini, ikintu bakunze gufana bene wabo basangiye umurwa mukuru n'ubwo bo bafana AS Roma. Bamwe mu bakinnyi ba Lazio Roma bagiye bagaragara batera isaruti ya Hitler, ikintu bagiye bahanirwa kenshi. Muri Israeli, ikipe ya Beitar Jerusalem izwiho kutakira abakinnyi b'abayisilamu b'Abarabu, aho abafana bayo ku kibuga bakunda kuririmba indirimbo zirwanya Abarabu n'Abayisilamu. Aha ariko mukeba wabo Hapoel Tel Aviv yo ikunda kugira abafana bakira amoko yose ndetse bacisha make, aho iyo bahuye umuriro uhita waka umeze neza nk'uri gucanirwa i Gaza na Tel Aviv muri iyi minsi. Tukiri kuri Israeli, iki gihugu nyuma yo kubaho mu mwaka wa 1948 cyabaye kimwe mu byashinze impuzamashyirahamwe ya ruhago muri Aziya. Iki ariko nyuma yo gutsindwa na Iran ku mukino wa nyuma w'imikino ya Aziya yo mu mwaka wa 1974, ibihugu bya Kuwait hamwe n'ibindi bihugu by'Abarabu byanze kongera gukina nacyo. Ibi byaje gutuma gikurwa muri iyi mpuzamashyirahamwe kuko ibihugu byinshi byari byaranze kuzongera guhura na Israeli. Nyuma yo kugerageza muri Oceania bikanga, byarangiye Israeli yerekeje muri UEFA kujya bakinira imikino yabo mpuzamahanga i Burayi. Reka dusoreze ku mikino ihiga yindi, aho iyo urebye intandaro yayo usanga nayo ihuye na politike no kuyobora. Iyi ni imikino Olympique. Aha amateka avuga ko ku ntanga abagereki bayihimbye ngo bari abantu basanzwe, abenshi bari abashumba, abandi bakaba barobyi, aho biberaga ahantu hatameze neza hafi y'inyanja. Abagereki bose bavugaga ururimi rumwe ndetse bagasenga imana zimwe. Aba bakaba baragiye batera imbere buhoro buhoro, biza kurangira bigabanyijemo amatsinda, ari nako buri tsinda ryakoze umujyi waryo wayoborwaga ukwawo. Iyi migi yaje kwitwa imijyi y'abagereki, yabaye intandaro y'amateka maremare. Iyi migi yabaga ari nk'uduhugu duto, aho yahurizaga hamwe abantu batarenze 6,000, aho kenshi na kenshi yakundaga kurwana hagati yayo
bigatuma abami bayoboraga buri mujyi bataramba ku ngoma. Mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yesu, imwe muri iyi mijyi yaje kugaragaza itandukaniro. Iyi yarimo Atene, Sparte, Corinthe hamwe na Tebe. Buhoro buhoro yagiye yigarura agace kose k'Ubugereki, ari nako ikaza ubucuruzi bwayo bwo mu mazi. Nubwo iyi mijyi yabaga itandukanye, kugira imico imwe ngo ni kimwe mu byatumye Ubugereki bwa kera buba igihugu kimwe. Gusa nubwo politiki yabaga itandukanye mujyi ku wundi, aba ngo bahozwaga n'ururimi hamwe n'imyemerere, bagahurira no mu bikorwa bitandukanye birimo nk'imikino bateguriraga ikigirwamana cyabo gikuru Zeus, ikabera ku musozi wa Olympe, ikitwa imikino Olympique, Jeux Olympiques. Iyi mikino Olympique ya kera amateka avuga ko yahimbwe na Heracles hamwe na Zeus wari ikigirwamana cy'Abagereki. Iyi mikino Olympique nimwe mu byatumaga imijyi ine y'Abagereki ihura, ikanahuriza hamwe muri politiki ubusanzwe batemeranyagaho. Benshi mu bashakashatsi bagaragaje ko amashyirahamwe y'umupira w'amaguru atashinzwe kugira ngo akorere mu kwaha kwa leta. Gusa mu bihugu byinshi leta ikorera muri ayo mashyirahamwe kugira ngo ayifashe mu kuzamura gahunda za leta muri politiki y'imbere mu gihugu no muri politiki mpuzamahanga. Ubushobozi bwo kwakira ibikorwa bikomeye bya siporo byo ku rwego mpuzamahanga bugafasha leta kwereka abaturage n'amahanga ko ari igihugu cyafashe indi ntera mu gutunganya ibikorwa bikomeye, ari nako biyongerera icyizere mu maso y'abaturage babyo no mu maso y'ibindi bihugu.